U ugostiteljskoj školi u Opatiji održano je svečano otvorenje festivala čokolade koji traje od 2. do 4. prosinca. Grad Opatija jako puno pažnje posvećuje ovom festivalu, ne zato samo šta je, evo ga, s njime se stvaraju na neki način i slatki dani u ovome gradu, nego se stvara jedna sinergija ugostitelja, obrtnika koji zajednički pokušavaju promovirati jednu vrlo vrijednu stvar. Grad Opatija naravno je prepoznao to i jako mi je drago da se to radi upravo i ovo otvaranje u ovoj školi koja je evo nedavno i potpisala s određenim obrtnicima, ugostiteljima i ugovore o prijateljstvu. Naime, ono što trebamo uvijek poticati je da oni ljudi koji se obrazuju u Opatiji, a to upravo u ovoj školi se na jedan izvanredan način i čini, da im se na neki način odškrinu vrata kada imaju pristupa prema budućem zapošljavanju. I upravo ta sinergija koja putem ovih festivala se postiže između ugostitelja i obrtnika je nešto jako važno i potrebno da se financira od jedinica lokalne samouprave. Specijalitete su pripremili i majstori svog zanata. Talijanski slastičar Domenico Costanza napravio je miješanu tortu od tiramisua i šumskog voća, dok je Mario Aidone pripremio koktel sa vegetarijanskom želatinom koji se jede. A da je sa čokoladom moguće i slikanje, pokazala nam je Laura Lujanac, inače učenica upravo ugostiteljske škole. Veliko zanimanje fotića izazvala je kreacija Doris Vlah, a nosila ju je manekenka Antonela Tomašić. Samozatajno, ali jednako domišljato, slikala je Laura Lujanac, naravno sa čokoladom. Zamjenik gradonačelnika Erni Gigante Dešković otkrio je da je zaljubljenik u čokoladu, a predsjednik Hrvatske udruge ljubitelja čokolade Boris Jurić prisutnima je uputio slatke pozdrave. Najveća atrakcija bila je haljina od čokolade, kreacija Opatijke Doris Vlah koju je nosila manekenka Antonela Tomašić. Uprkos najavljenoj kiši pokazala su je i sunce, dok je ispred hotela Imperial nestrpljiva masa posjetitelja čekala svoj slatki zalogaj. A zašto je interes posjetitelja čoko šetnice bio iznimno velik, pokazuje i ova snimka 15-metarske torte u koju je stalo 360 jaja, 30 kg brašna, 20 kg šećera i ostalih sastojaka i naravno 25 kg čokolade, po čemu je ovo jedna od najdužih torti spremljenih u Opatiji. Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i predsjednik udruge ljubitelja čokolade Boris Jurić rado su pozirali pored torte. I na kraju citirajmo Borisa Jurića koji je parafrazirajući rimsku izreku rekao na otvorenju festivala: čokolade i igara. Eto, konačno su došla i neka slatka vremena za opatijski turizam.